Haleluya. Ndabashuje bene data mu izina rya Yesu Kristo, abakunzi bacu ba Anaweza TV. Mbifurije umugisha w'Imana na mahoro y'Imana. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza tugezemo wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Mugubwe neza n'ijambo ry'Imana kandi umwami Imana abagirire neza mu byifuzo byanyu byose. Reka dutangire dusenga. Mwami Imana turagushima, turaguhimbaza, turagushyira hejuru umukunzi wacu mwiza. Tuguhaye icyubahiro muri uyu mwanya mwiza uduhaye kuganira ku ijambo ryawe. Sengeye imitima y'abantu bose bakurikiye ijambo mwami Imana. Ndasenze kugira ngo Uwiteka Imana yacu wowe urondora imitima urebe kwifuza kwa buri muntu. Ndakwinginze Mana ikomeye, Mana nziza, ngo ubanze kutweza, kutubabara no kutugirira neza. Yewe n'abana bawe bagukurikiye mwami Imana, bakurikiye ijambo ryawe muri uyu mwanya. Reka amaraso yawe amanukire kutweza no kudutunganya, kugira ngo data wa twese turi mu ijuru twakire neza yawe bivuye mu ijambo ryawe. Imitima yabo yose rero nyigutumyeho Kristo, reka bakubone binyuze mu ijambo ryawe, bose bagubwe neza mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Uyu ni wa mwanya rero w'ijambo nkuko tubivuze. Umwami Imana abaho umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo ryiza ry'Imana rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo ni Yesu wenyine wakwikorera imitwaro yawe yose. Haleluya. Yesu ni ufite ubushobozi bwo kwikorera imitwaro yawe yose. Ubwo ndavugana nawe inshuti mwene data ufite imitwaro ikuruhije, ibyo bikuremereye, ibyo byakunaniye, ibyo udashoboye, ibyo udafitiye igisubizo, wirukiye inshuti zirabinanirwa, abavandimwe barabinaniwe, nta muntu wagufasha. Yesu niwe wakwikorerera imitwaro, niwe wakuruhura, niwe wakugirira neza. Haleluya. Umutware wawe uko wabungana kose, ibyaba bikugoye uko byaba bingana kose, ibyaba bikuruhije, byaba binini cyangwa bitoye, upfa kuba wumva ari umutwaro mu mutima wawe, bikuremereje, bikubujije amahoro. Ndakubwiye ngo Yesu niwe wenyine wakwikorera imitwaro yawe. Niyo mpamvu rero ukwiye kumwegera no kumwisunga kugira ngo akuruhure. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo ibice 11 umurongo wa 28. Mwese abarushye n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Haleluya. Mwese abarushye n'abaremerewe, abarushye n'abaremerewe. Yesu aruhura twese, afite imbaraga zituma aturuhura twese. Niyo mpamvu ahamagara ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange. Ninjye wabaruhura, ninjye ufite imbaraga, ninjye ufite ububasha, ninjye ufite ubushobozi bwo kubaruhura. Haleluya. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Nakubwiye, natangiye nkubwira ngo iyo mitwaro yawe nta wundi wayikorera. Yesu niwe ufite imbaraga, niwe ufite ububasha n'ubushobozi bwo kwikorera iyo mitwaro yose ikuruhije, izo ndwara zikuruhije, ubwo bukene bukuruhije, ako gahinda kakuruhije, uko kubura amahoro, urwo rwango rukuruhije ruri mu mutima wawe. Erega n'urwango no kwangana no kugira nabi ni imitwaro, kuko ubukora ibidashimishije Imana kandi burya biba bikuvunye, bikuremereje. Uko kubura uko wishyurira abana amashuri, ubwo bushomeri, ibyo byose byaba bikuruhije wumva ko ari imitwaro, bikorere Yesu, bimushyire, ni ubifitiye ububasha n'ubushobozi. Haleluya. Nta wundi muntu wakuruhura nshuti yanje. Hanga amaso Yesu, kura amaso ku bantu, kura amaso ku nshuti, kura amaso ku byo utunze, umenye ngo Yesu niwe wakuruhura. Yesu niwe ufite ububasha n'ubushobozi bwo kuruhura, kubera yuko afite izo mbaraga, arihagije, afite ubwo bubasha. Ibyo ngibyo bituma urara udasinziriye mwene data. Ibyo ngibyo bituma ugenda wivugisha mu muhanda, wibaza rimwe na rimwe ukagira ngo Imana yaragusize, rimwe na rimwe ukijundika abantu kumva urabarakariye. Tukukingira ibibazo bingana gutya, yenda abavandimwe ntibamfashe, yenda inshuti ntizimfashe, ariko Imana irashaka yuko ukura amaso ku bantu, akaba ari uhanga amaso, kuko ni ifite ububasha bwo kukuruhura mu bibazo byawe byose. Abantu bagerageza bakagira aho bagarukira, kandi rega ijambo ry'Imana rivuga ngo havumwe uwiringira umwana w'umuntu akimura Uwiteka Imana ye. Iringire Yesu, umuwikoreze iyo mitwaro yawe, kuko niwe uyifitiye ububasha n'ubushobozi. Haleluya. Reka twongere turebe rino jambo riri muri Petero wa mbere ibice 5 umurongo waho wa 6 n'uwa 7. Aravuga ngo nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Muyikoreze amaganya yanyu yose, kuko yita kuri mwe. Umva nshuti yanjye, Imana uyu mugoroba irakugira inama binyuze mu ijambo ryayo. Mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye k'Umwami Imana. Haleluya.
kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Wowe icyo ukwiriye gukora ni ugusanga Imana, ni ugusanga umwami, ukicisha bugufi munsi y'ukuboko gukomeye, ukayisaba imbabazi, ukayisaba kukurengera, ukayisaba kugutabara. Ca bugufi munsi y'ukuboko gukomeye k'umwami Imana, nayo izagushyira hejuru mu gihe gikwiriye. Hanyuma numara guca bugufi, numara kubutunganije ibidatunganya hagati yawe n'Imana, uyikoreza amaganya yawe yose kuko yita kuri wowe. Birashoboka ko bo ngabo ubwira ibibazo byawe batanakwitaho, birashoboka ko bakwereka ko muri kumwe ariko mutari kumwe, cyangwa se mukaba muri kumwe ariko batabifitiye n'ububasha. Yikoreze Yesu, niwe ubishoboye. Muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Numara guca bugufi, ukisunga umwami wawe, ukamusanga, ugatunganya ibigutandukanya nawe, ugaca bugufi munsi y'ukuboko gukomeye k'umwami Imana, nurangiza uyikoreze amaganya yawe yose kuko yita kuri wowe. Mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Hanyuma ha muri Petero nawe aratubwiye ngo tuyikoreze, muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Icyo usabwa rero nshuti mwene data mukundwa wo ukurikirana Weza TV, inama umwami Imana akugira binyuze muri iri jambo nuko wajya uca bugufi munsi y'ukuboko gukomeye k'umwami Imana, ukagendana nawe umwiringiye, umusenga, utunganya ibidatunganya, umusaba imbabazi mu bidakwiriye wakoze. Amaganya yawe agushyira kure y'Imana, kwitotomba kukagushyira kure y'Imana. Ca bugufi munsi y'ukuboko gukomeye k'umwami Imana, kandi ujye umenya yuko ibyo ngibyo urimo Imana nimara kubigukuramo izagushyira hejuru, izakwagurira imbago, izakurengera. Ariko banza uce bugufi munsi y'ukuboko gukomeye k'umwami Imana, nurangiza uyikoreza amaganya yawe yose, yibwire byose byose nta na kimwe usizeyo kuko ni Imana ishobora byose. Yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Uyu mwami wacu araruhura, uyu mwami ni isoko y'amahoro, uyu mwami afite byose mu kiganza cye, ibyo ukeneye byose biri mu kiganza cy'Uwiteka. Nshuti yanje, ni iki kikugoye? Ni ubushomeri, Uwiteka afite akazi, ni utegeka isi n'ibiyuzuye. Ni ubukene, umwami Imana afite byose azagutungisha. Ngwino umwikoreza amaganya yawe, mwisunge, umwegere, umenye ko ari we wagutabara, ari ufite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi bwo kukugirira neza. Erega aragukunda nshuti yanje. Jambo ry'Imana riravuga ngo yaduciye nk'uca imanzi mu biganza bye, inkike zacu ziri imbere yayo, ibibazo byawe, ibikuriza, ibikubabaza biri mu biganza bye. Arabizi, ariko arakeneye ko nawe ukora uruhare rwawe, umwikoreza amaganya yawe yose kuko yita kuri wowe. Mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Nshuti mwene data, ni iki kikuruhije muri uyu munsi? Ese ni iki kikuruhije muri ibi bihe? Ubuzima bwawe muri ibi bihe bumeze bute? Mwikoreza amaganya yawe, ngwina kuruhure. Ni uruhura abarushe n'abaremerewe, ni ushobora byose, nta n'ikirogoya imigambiye. Kandi ujye wibuka mwene data yuko ibyo Imana yibwira kukugirira ari byiza, ntabwo ari ibibi. Urukundo rw'Imana rurahebuje ku bugingo bwawe, uruwa agaciro imbere y'Imana. Ibyo yibwira kukugirira ni byiza. Isunga Imana, wegera intebe y'imbabazi, umusange, umutura amaganya yawe, mubwire ibikuruhije, mubwire ibikuremereje, ibikujije amahoro bimubwire kuko afite ububasha, nta na kimwe kimunanira. Have sigaho, wikwicira inzira, wikwirwanirira, mushyira imitwaro yawe yose, mushyira ibyo bikugoye, mushyira ibyo bikuriza. Arabishoboye umwami w'abami. Haleluya. Yikoreze rero amaganya yawe yose kuko yita kuri wowe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe mpendwa wangu, kutoka Tanzania, kutoka Kenya, kutoka Kongo na sehemu nyingine zote, wewe unayetumia Kiswahili. Nina furaha kukukaribisha tena tushiriki neno la Mungu. Wewe unayetupenda na unafuatilia Weza TV, ninakukaribisha tena na ubarikiwe na neno la Mungu. Haleluya. Leo hii tunakuja kushiriki neno la Mungu ambalo lina kichwa cha habari kinachosema Mungu ndiye mwenye uwezo wa kujitwisha mizigo yako. Rafiki mpendo, hakuna mtu mwingine anayeweza kujitwisha mizigo yako. Hakuna mtu mwingine mwenye nguvu au uwezo wa kujitwisha mizigo yako. Ni Mungu peke yake mwenye uweza na mamlaka. Ni Mungu peke yake anayeyaweza yote. Hakuna neno lililo gumu mbele za Mungu na hakuna lisilowezekana. Haleluya. Mtwishe Mungu mizigo yako yote. Nenda mbele za Bwana, lia mbele zake. Mlilie Mungu, mwambie yote yanayokusumbua na kukusibu, kwa sababu Mungu yuko tayari kukisikia kilio chako. Mungu
Mungu yuko tayari kukufuta machozi. Mungu yuko tayari kukutendea yaliyo mema katika maisha yako. Haleluya. Basi mpendwa wangu, kumbuka tu kwamba Mungu ndio mwenye uwezo wa kujitwika mizigo yako, ndio mwenye uwezo wa kukujali, wa kukupigania, wa kukutetea na kukutendea makuu. Haleluya. Basi acha tubarikiwe na neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 28. Njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Njoni kwangu nyinyi mlioelemewa, nyinyi msumbukao na mizigo, njoni kwangu nitawapumzisha. Rafiki mpendo, hakuna mtu mwingine anayeweza kukupumzisha, hakuna mtu mwingine anayeweza kukusaidia katika matatizo yako, katika mambo yako yanayokusumbua, hayo magumu unayoyapitia, hizo changamoto. Hakuna mtu mwingine mwenye uwezo wa kukupumzisha, hakuna mtu mwenye uwezo wa kukusaidia. Haleluya. Acha Mungu awe tegemeo lako. Usiwategemee ndugu, usiwategemee marafiki. Mungu peke yake ndio mwenye uwezo wa kukupumzisha. Ndiyo, anaweza hata ndugu akakusaidia, anaweza rafiki akakusaidia. Labda umeishiwa chakula cha watoto, ndugu anaweza kanunua chakula akakileta. Lakini ninachotaka kukwambia na ninachoongea na wewe ni kwamba Mungu peke yake ndio mwenye uwezo wa kukupumzisha katika matatizo yako yote. Usiweke matumaini yako kwa watu, usiweke mategemeo yako kwa ndugu zako. Mtumaini Mungu na ujue kwamba Mungu ndio anaweza kukupumzisha. Njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Rafiki mpendwa, leo hii ninakuuliza, ni kitu gani hicho kilichokuelemea? Ni mzigo gani uliojitwika? Je, ni ugonjwa? Umekosa fedha za kuwalipia watoto shule, ada imekosekana? Je, umefukuzwa kazi? Mizigo yako yote ibebe na umpelekee Bwana, kwa sababu ni mweza wa yote. Na amesema kwamba nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nitawapumzisha. Ninakwambia kwamba mpendwa wangu, mwendee Bwana, nyenyekea chini ya mkono wake ulio hodari, kwa sababu Mungu ana uwezo wa kukupumzisha. Mungu ana uwezo wa kujitwika mizigo yako. Kwa upendo wake kabisa, Mungu alimtoa mwanawe wa pekee. Ni kitu gani hicho mpendwa wangu ambacho Mungu hawezi kukitenda? Mungu anakupenda. Wewe ni wa thamani sana mbele za Bwana. Kinachotakiwa ni wewe kumtumaini, ni wewe kumtwika mizigo yako yote na kujua kwamba Mungu ana uwezo na mamlaka kuyatenda yale ambayo wanadamu hawayawezi. Haleluya. Acha tuendelee kubarikiwa na neno la Mungu tena katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5. Mstari wa 6 mpaka wa 7. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Nyenyekeeni. Kinachotakiwa ni kunyenyekea chini ya mkono wa Bwana ulio hodari. Kinachotakiwa ni kumwamini Bwana na kunyenyekea mbele zake na kujua kwamba kwa upendo wake Mungu anakujali na yuko tayari kukutatulia matatizo yako. Na upendo wake mfalme wako ni mwingi, hawezi kukuacha. Alisema kwamba niiteni nami nitawaitikia, nitafuteni, mtafute Bwana. Nyenyekea chini ya mkono wake ulio hodari. Muonyeshe yote yanayokusumbua, mpelekee hiyo mizigo. Nyenyekea, mwendee, mizigo yote umuonyeshe. Haleluya. Mtwike fadhaa zako zote, kwa sababu Mungu anajishughulisha na mambo yako yote. Na unachotakiwa kukikumbuka mpendwa wangu, jua kwamba Mungu anayekuwazia siku zote ni mema. Hawezi kukuacha. Mungu anajishughulisha sana na mambo yako. Basi usisahau kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Kukaa ukitapatapa, kulia, kukosa amani haitakusaidia. Kilio hakitakusaidia. Unachotakiwa ni kupiga hatua na kumwendea Bwana. Nyanyua mikono yako mbele za Bwana. Mwambie Bwana, wewe ndio matumaini yangu, wewe ni kimbilio la maisha yangu. Sina mwingine wa kunitetea, sina kimbilio jingine, sina mtu wa kunisaidia, ni wewe peke yako Bwana. Unyenyekee chini ya mkono wa Mungu. Kama umeenenda katika njia zisizompendeza Mungu, basi ujue kunyenyekea mbele zake. Mwambie Mungu, nimekosa, nisafishe kwa damu yako. Nimekuja katika moyo wa toba na msamaha. Muombe msamaha Mungu. Tengeneza mambo yako na Bwana Mungu, naye atakuwepo kukutetea na kukunyoshea mkono wa heri. Mungu atakutendea yaliyo mema rafiki yangu. Usiache kumtumaini Mungu katika maisha yako. Usiache kumwamini, kwa sababu Mungu hawezi kukuacha kamwe. Haleluya.
bene data umwami Imana akomeze kubaha umugisha, mukomeze kwiringira Uwiteka, mwikoreze imitwaro yawe yose, ibyo byose bikugora, ibyo bikubuza amahoro, nta wundi wakurengera, nta wundi wagutabara, nta wundi wakurwanirira, nta wundi wagira icyo gukorera, ni Imana gusa, ni umwami wawe niwe ufite icyo yakora. Haleluya. Umwami wawe ukwitaho, wa undi wagupfiriye ku musaraba wakumeneye amaraso, niwe wita ku bibazo byawe kandi niwe ufite ububasha bwo kubikemura. Icyo usabwa mwene data ni ugusanga Uwiteka, ukamwegera, ukamwiyegurira, ukamenya yuko inzira ze zitandukanye n'izacu. Ushobora kuba wibaza ngo bizava he? Ese mwami Imana akazi kazava he ko numva akazi kabuze? Ese abana banjye baziga gute? Ese nk'iyi ndwara maranye imyaka? Menya neza ko Imana ibasha cyane gukora ibirenze ibyo tuyisaba. Haleluya. Imana ibasha gukora cyane ibirenze ibyo tuyisaba. Imana ifite ububasha n'ubushobozi, nta kintu na kimwe kinanira, nta musozi, nta n'inyanja byahagarara imbere y'Imana. Imana yacu ni Imana ivuga bikaba, ni Imana itegeka bigakoreka. Mwikoreze rero amaganya yawe yose, muhanga amaso, umenye neza ko Imana itazakureka. Yego umaze igihe urushye, naho byaba bimaze imyaka n'imyaka, Imana ifite ububasha bwo kubihindura mu kanya gato. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga muri Zaburi ngo ahari kurira kwararira umuntu ninjoro, ngo ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Yego umaze igihe urira, yego umaze igihe urengana, yego umaze igihe ushomere, yego umaze igihe urwaye, ariko birashoboka rwose yuko mu gitondo wabyukira ku nkuru nziza impundu zikavuga. Birashoboka rwose yuko watungurwa no kugira neza ku mwami Imana, ukabona urukundo rwe. Icyo nkubwira rero ni ukumwegurira byose. Iyo mitwaro wikoreye ntabwo wayishobora, ejo yagutura hasi, ntabwo ufite imbaraga rwose, ufite aho ugarukira. Byikoreza umwami Yesu, ubiture ku birenge bye, bijyana ubimuhe, uririre ku birenge bye, nawe azakurengera, nawe azakurwanirira kandi azakugirira neza, kuko imbabazi ze ni nyinshi kandi urukundo rwe ni rwinshi ku buzima bwawe. Ikindi nshaka kukwibutsa mwene data, uri uw'agaciro imbere y'Imana, uri uw'agaciro imbere y'Imana. Ibi bintu nzajya mbivuga kandi nkunda kubivuga. Ibibazo unyuramo ntabwo ari byo bisobanura ejo hawe. Ibyo urimo uyu munsi, ubushomeri urimo uyu munsi, ntabwo ari bwo bugaragaza ubuzima bwawe bw'ejo. Indwara urwaye uyu munsi siyo isobanura uko ejo uzaba umeze. Ejo hawe hari mu biganza by'Uwiteka kandi iby'umwami yibwira kukugirira ni byiza. Uri uw'agaciro rero, jya ugenda wumva utekanye, wumva ukomereye mu mbaraga z'Imana, wumva Imana iri mu ruhande rwawe ishobora byose, wumva ko Imana yagukunze ikagukuruza ineza yayo, itazakureka, ntabwo uzakorwa n'isoni. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yesaya 50:7 ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, maso yanjye agakomera kamera nk'urutare, ngumburanya ninde. Kuko umwami Imana azagutabara, ntukamwarwe, ntukagende wumva ukozwe n'isoni, ntukumva ufite ipfunwe mu bandi, kuko umwami wawe akubereye maso kandi azagutabara. Humura rero nshuti yanjye, humurizwa no kumenya yuko iby'Imana yibwira kukugirira ari byiza. Icyo ukwiriye gukora ni ukubyikoreza Imana, ukayegurira byose, ukayihanga amaso, ukamenya ko ishobora byose, ukayikoreza ayo maganya yawe yose nta na kimwe usize. Yego ushobora kwirarira, waba uganira n'abantu ukagira ibyo uvuga, ukagira n'ibyo usigaza. Sinana byiza kugenda uvuga ibyawe, ugende wisobanura, ugende usohora amakuru yawe. Ni byiza kwihagararaho, kwihesha agaciro, ukaba umugabo nyamugabo wo guhamya Kristo naho byaba bikomeye. Kambara kenda kawe ukajya mu bandi ukishima, ibyawe bimenywe na Kristo. Uyikoreza amaganya yawe, amarira yawe amenywe n'umwami Imana, amarira yawe amenywe n'uwagupfiriye, n'uwakubambiwe, kuko ibyo yibwira kukugirira ni byiza si bibi. Haleluya. Umwami Imana rero abaho umugisha, komerera mu mbaraga z'Imana, umenye neza kuwiteka ibyo yibwira kugira ari byiza. Mwikoreza ayo maganya, wowe urushye, wowe uremerewe, umenye ko Uwiteka niwe wakuruhura, niwe wakugirira neza, kuko ububasha n'ubushobozi biri mu kuboko kwe, nta kimunanira. Haleluya. Umwami Imana aguha umugisha, ugira umwete wo kumusanga, ugira umwete wo kumwegera, ugira umwete wo kubimubwira, ugira umwete wo kubimwereka, nawe azakugirira neza, ntabwo azagusiga, nta nubwo azakureka, kuko umugambi we ni mwiza ku buzima bwawe. Umwami Imana abaha umugisha. Abakunzi bacu ba Naweza TV,
turangije tubakangurira rero kujya mukurikirana ibiganiro byacu buri munsi. Anaweza TV izajya inyuraho ijambo ry'Imana, twarababwiye hazajya hanyuraho ubuhamya bw'imirimo n'ibitangaza Uwiteka akora, tuzajya dukora n'indi mirimo myinshi myiza uko Umwami Imana azajya dushoboza. Ariko umenye neza yuko aho uzajya uhabona ijambo rikubaka, ijambo riguhugura, ijambo riguhumuriza kandi rikwereka kugira neza k'Umwami Imana. Sibyo twishakamo, sibyo twihingamwo, Kristo uri muri twebwe ni udukoresha iby'ubutwari. Haleluya. Mugubwe neza rero mu kubaho kw'Imana, ujye ushishikarira gukurikirana Anaweza TV, ukore subscribe, ujye sharinga ijambo ryagufashije mwene data, ntukabure kurigeza ku bandi. Ijambo ryagufashije, ryaguhumurije, ujye umenya ko hari n'undi ryahumuriza, ujye umenya yuko hari n'undi ryafasha. Jya ugira rero umwete wo gusharinga ijambo ry'Imana, jya utwereka kuri kumwe natwe kugira ngo tujye dukomeza kumenya uko twakwitaho ibyo twakora kugira ngo birushirizeho kukunogera, kugira ngo turushizeho gukora ibyiza bikunogeye. Umwami Imana twizeye ko azadushoboza, kuko yatangiye umurimo mwiza niyo kwizerwa. Haleluya. Turagushimye Uwiteka Imana yacu, uri Imana ikomeye cyane, uri Imana nziza, uri Imana ifite ububasha n'ubushobozi. Tugushimiye ijambo ryawe ryiza Mwami Imana utugejejeho muri uyu mwanya, ijambo uganiriye n'imitima y'abana bawe, abakunzi ba Anaweza TV Mwami, aho bari hose. Kristo mwiza, tuzi ko ntaho utagera Mwami Imana. Mwami Yesu Kristo, binyuma y'iri jambo ryawe gira ngo uganire n'imitima y'abana bawe, uhoza abo ngabo bariraga Mwami, ruhura abo bari barushe baremerewe, abo bari bafite amaganya menshi Uwiteka. Ni wowe Mwami isoko y'amahoro, abo ngabo bari bababajwe n'uburwayi Data, wavuze ngo twikoreze amaganya yacu yose, reka bakwikoreza amaganya yabo yose. Rambura ikiganza cyawe Papa, tunganya ibidatunganye mu mibiri yabo, tunganya ibidatunganye mu mago yabo, ubaruhura imitwaro yose bikoreye, ubahoza amarira yose barira. Mwami bagirire neza, wongere kubaka basenyutse kandi ubagirire neza, kuko ububasha n'ubushobozi biri mu kuboko kwawe. Urakoze Mwami kubw'umwanya mwiza uduhaye wo kuganira ku ijambo ryawe. Uwiteka Imana ikomeye, rikoresha imirimo n'ibitangaza, usukirira ijambo mu mitima y'ubwoko bwawe kugira ngo bose babone gutabarwa binyuze muri iri jambo. Urakoze Mana, icyubahiro no guhimbazwa n'ibyawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Shalom shalom. Imana ikomeze kubagirira neza muri byose mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.